Be se dumelang ke a dumedisa ya dumedisang kwa lona wa ka mehla ke Mofokeng ke makatollo wa kgogodikatuwe ke makatollo wa kgogodikatuwe makatollo wa topotsetso o seletsa mangope taola isupa kopana motho le modimo wa hae ya leboa bana beso ke le watle monana jwale hona le semoya o ntso lla hela sona ha ke dutse monana ke dutse ke phodisitse hloho ke na le sefubanyana mara ke bona ho le bohlokwa hore ke etse video enana o bohlokwa ke batla ho bua ka matla a lewatle bana beso matla a lewatle ke batla ho bua ka ona lewatle le na le matla ene re ka bua dintho tse ngata tse fapaneng ka lewatle bana beso ntho tse ngata tse fapaneng ka lewatle ga bua letsatsi la bala lo dikela re bua ka lewatle ho ya ka hore wena o tlisitswe ke lewatle le na le dintho tse ngata tseo le di etsang maphelong a rona di bula tjhelete di bula bophelo lewatle le tlosa meleko maphelong a rona ke lewatle leno so le phekola ka tela tse tharo le phekola kelello lewatle le kgutle le phekole nama lewatle le kgutle le phekole moya le bue le moya ha o tswa ka haro lona le nna hona jwale ke ho lona ke ikutlwa hore man Jesu a ka tswa bafu le before 3 days mo ke leng teng. So in general fela lewatle purpose ya teng ka tsela e simple ke taba ya ho tlosa meleko ka tsela tse simple ha o tlo hlapa letswai le la teng leno le tlosa a bad energy e mathang meleng wa hao letswai leno la lewatle le tlosa meleko diqeto di a tlowa malopo ohle wa lopetsweng a ya tlowa ka lewatle a ya tlowa malopo o wa lopetsweng ka lewatle yaneng go na le ditsela tsa gore ha o batla go bana le tšhelete kapo go ba rich o tla o etsa eng go ya ka ritual eo o tlo e performang hence ke tsholo ka re lewatle di etsa dintho tse ngata bana beso lewatle di etsa dintho tse ngata le gona ha sa le re tlo performa tseo re di performang go ya ka gore wena ha o tla o tliswa ke eng lewatle o batla go etsahale eng ke ntho e batlang go etsahale mme ntho o e etsang o etsa ka tsela e jwang hore re kgone ho etsa le ke se fitli fela le lahlela ditjhelete ha le qeta ho lahlela ditjhelete be le rapela le khutla le ho tla ba right in general simple way fela ha o kena wa tola wa tswa ka ro lewatle o tsebe hore bobe bo tla sutha diqeto di tla sutha jwale ne ke re ke batla ho le explainela hantle pula yana lona mona na bana bethu so lewatle le na le matla lewatle le ya phela lewatle ke bophelo lewatle le lokisa moya lewatle le bua le maikutlo lewatle le lokisa kelello lewatle le lokisa bophelo tabeng tsa ho kula disiki tabeng tsa ho batla ho bula menyako e kwetsweng ke baloi lewatle le ya bula bana bethu jwale ntse ke le teng 068 213 4374 ke Mofokeng wa lona wa ka mehla ke a leboha bana beso ha re tleng lewatle re tlo itukisang re tlo se diphetho lewatle o kopana le makgotla le badimo ba hao a kopana le bona but ho ya ka hore wena o tseba ha kae ka lewatle ha o fitla lewatle o etsa eng hore ntho tseo di etsahale ke a leboha bana beso ke a leboha ke Mofokeng ke lena le a bua amen.